Ok, so chẳng làក្នុង game នេះវាអាចថាប្លែកហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបើណាណាក៏ធ្លាប់មានលេងអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មានលេងគឺគាត់ប្រកាសជាប្លែកតែខ្ញុំគិតថាมันប្លែកណាស់ណាទេព្រោះ game នេះវាដូចជាកូនកាត់ League of Legends តិចហើយ Honor of King តិចហ្នឹងហើយគឺពីរហ្នឹងហើយនឹង Mobile Legends យល់ទៅ game គឺស្តៀងគ្នាទេហេតុអីបើខ្ញុំថាកូនកាត់ទាំង3ហ្នឹងអត់ព្រោះដោយសារgame play ក្នុងថាអី graphic អីវាទៅដូចខ្ញុំគិតថាទៅលើសកម្មភាពពួកអត់ដល់ពេលដែលលេងនៅក្នុងនេះគឺដូចចង់ចូល League of Legends ហើយរៀងបែបចេញមក arcade អីចឹងណាដល់ពេល game play ស្តៀង Honor of King តិចស្តៀង League of Legends តិចហើយសម្រាប់ការ design អីវាចង់របៀបថាស្តៀងរួមឬក៏អីមួយវាចង់ប្រហែលទៅ Mobile Legends អីចឹងទៅទីហោណាវាកាត់គ្នាពី3សាសហើយ3 4សាសអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរ game នេះមួយគឺអីគេគឺត្រង់ថាពេលដែលយើងចង់វាយទះ enemy អីមួយវាដាច់លឿនហ្នឹងហើយគឺដាច់លឿនមែនតើអញ្ចឹងមិនថាពេលអ្នកនេះអត់អាចទប់មួយពួក enemy ពួកអីបានគឺពិបាកបន្តិចហើយគឺគេបុកទះលឿនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យយើងឆាប់ងាប់ពេកដកថយដកបានដកសិនទៅហ្គេមនេះសាហាវតែ10នាទីអីជាងគឺវាយទះបានហើយនិយាយត្រង់ហ្មងគឺសំខាន់ទៅលើយើងអាចទប់រួចណាបើថាយើងទប់បាត់រួចអាហ្នឹងមិនថាយើងចាញ់លឿនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអស់ rank នេះគឺបានដល់ silver 1ឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមាន rank អីគេខ្លះទេប៉ុន្តែវាមានច្រើនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងយូរបន្តិចព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមានលេងអត់ទេព្រោះអត់ដឹងព្រោះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេចូលលេងមានតែខាងសាសគេអត់សូវមានខ្មែរយើងហ្មងទេហ្នឹងហើយយើងយូរណាចូល1នាទីជាងអានេះហើយតំលេងដបងអញ្ចឹង hero វាដូចជាអត់មានអីច្រើនទេតែស្តៀងនឹង Honor of King នឹងឯងមានអ៊ូខុងមានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលលេងហើយខ្ញុំ recommend អ្នកគ្នាគឺ មួយនេះគឺខ្លាំងមែនតើដោយសារអីមួយកងចាក់មួយទៀតកំភ្លើងគឺខ្លាំងមានស្តាន់មានអីចឹងទៅគឺលយហើយវាមានអា emblem មួយគឺផ្ទះឆក់គឺឆក់សាហាវមែនតើណាគឺស៊ីឈាមកាត់ឈាមលឿនហើយបើលេងហ្គេមនេះបើសិនជាចង់វាយផ្ទះលឿនគឺលេងលឿនខ្លាំងមែនតើដោយសារជួយបាញ់ពីក្រោយហ្នឹងហើយបើអ្នកមុំអីតែជាមួយរបៀបថាហក់មកវាយវាយងាប់ចាំងវីដេអូបាត់ហើយហ្នឹងហើយគឺតដៃមួយរួចទៅហើយនេះបើលេងហ្គេមគឺសាហាវយ៉ាងគឺសាហាវយ៉ាងនិយាយមែនគឺសាហាវជាងពួក hyper 10 ដងទៀតដោយសារឲ្យពេលលេងហ្គេមឲ្យស៊ីបានច្រើនគឺចាប់ពី10ភាឡើងទៅដល់មេក៏ខ្លាំងកាត់ឈាម enemy ក៏លឿនហើយយរួមទៅគឺសាហាវហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន free skin នេះហ្នឹងហើយគឺគេឲ្យខ្ញុំ free ដែរពេលហ្នឹងលេងស្អីទៅវិញភ្លេចបាត់ហើយលេងយូរទៅគឺគេឲ្យយើង free មួយចឹងណាពេលយើងក៏ហឺហ្នឹងទៅហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាគេ free អាហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយចឹង skill ទី2នេះគឺ skill stun បានន័យថាដល់គេដាក់ stun ហ្មងបានន័យថាដាក់ទៅគឺ enemy វា stun រយៈពេលប្រហែល second ដូចជា5 second ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគេហៅ area damage ហ្នឹងបានន័យថា damage ឈឺល្មមហើយ damage ចុងក្រោយទី3នេះគេហៅ area damage ដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់វាខ្លាំងជាងដោយសារវាបាញ់កាភ្លើងអាមួយបាញ់កងចាក់អាមួយបាញ់កាភ្លើងអញ្ចឹងទៅកាភ្លើង3គ្រាប់អញ្ចឹងណាហើយលេងដបងចឹងមិនតន់ទៅវាយគេដល់ terrace ដល់អីទេហ្នឹងវាយគេទៅនៅក្រៅក្រោយគេ support អីចឹងទៅ First bloodពួកថៃនេះក៏មិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែលេងអានេះគឺត្រូវតែមានរួមត្រូវតែមានចេះ skill unique របស់ game ព្រោះដោយសារអីបើសិនជាយើងអត់ចេះ skill របស់ unique របស់ game ទេគឺយើងលេងអត់ឈ្នះទេប្រភេទបែបនេះណាប្រភេទ Honor of King Legend គឺត្រូវតែមាន skill unique ខ្លាំងព្រោះដោយសារអីពេលដែលយើងទៅវាយដល់ trash គេពេលដែលគេចិត្តអស់ឈឹងយើងសុខចិត្តថាចូល trash ហ្នឹងតិចទៅវាយតិចទៅហើយ skill ហ្នឹងគឺវានឹងអាចថាវាយដាច់ផ្ដាច់ enemy ចុងក្រោយបានណាហ្នឹងគឺអ្វីច្បាច់តែខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃណាហ្នឹងហើយ
dương bay bật chặt định mình tích trắng na môn đường dương tích hai trong frag enemy mọi người có là việc enemy chỉ đặt chim trắng na hay đi trôi thông trắng trắng dương trôi được thông trắng tìm chết tới phục chết ha ai từ đấy bắn tích trắng đá dương oanh thành lập enemy bằng You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Dragon and Slayer have appeared. game đi nhung cách thang đăng mà cái con vẹt lang chim về từ vùng này từ tụ ban em làm chẳng đá con ta vẹt lang chim ở dương từ nương này to là bây hiện kỹ trong khối ấy tới ban ai từ tụ lang chim That's the stuff. An enemy has nhưng been cái sai game đi tay defeated. thì viên liên thì flicker thì có always a touch tức là việc khác với tân nón thang viên liên là lang chim mũi hết viên liên ai lang chim là tăng thì em phải làm mấy cái One như kill. tân nón cái lấy nâng game nâng hay chim sai nó phải vãi thật tầm mơ mẹ nó đẹp à Dragon has been defeated. មើល map ដែលខាត game អីក៏ដោយមិនថា game អីគឺត្រូវតែមើល map ដែលខាតហ្នឹងខ្ញុំជឿចូលវាយទីនេះ An enemy has been defeated. អូក្រែក hero នេះមាន teleport Ultimate. គេលយរុំលយខ្លាំង Pick your battles wisely. គេយើងបានដាវដែរទេហ្នឹងណាឆក់ហើយ Just give up. An enemy has been defeated. ខ្ញុំជឿទៅវាយដល់ក្នុង trash ខ្លាចងាប់យើងហ្នឹងហើយអ្នកស្រីនេះគឺឡើងឈាមអញហ្នឹងណា Ultimate. វាអត់ឃើញឡើងឈាម Oh man. ខ្ញុំ That's ទៅយក the ឈាម stuff. សិនឈាមនេះដូចធុងទឹក effect ឥឡូវវាអត់តន់ស្អាតធំត្រូវវាស្អាតចេញមកមុំតែដូចធុងទឹកព្រោះនៅឃើញយើងមកក្បាលមួយចឹង Iron ហ្នឹង defense line has តែធុង disappeared. ទឹកដូច Your សេ team អា has ន ខូ destroyed ដែល a ឲ្យ tower. ខ្លួនជួស្ពេត្រូ One kill. ពេលដែលយើងឃើញវាយត្រេះហ្នឹងអ្នកផ្សេងវាដាច់គ្នាវាវាយដាច់ទៅយកវាយទៅត្រេះហ្នឹងទៅ ខ្ញុំរងចាំទៅលើកន្លែងហ្នឹងទៅបានហើយជាងមិនបាច់ទៅណាទេហើយពួកវាមកវាយត្រេះហ្នឹងមក Your team has destroyed a តែ tower. ពួកវាមកវាយទៅត្រេះហ្នឹងមកបានហើយស្គាល់ច្រើននឹងអស់នឹងវាយដែរ Don't worry. I've got my way. Your team has destroyed a tower. ខ្ញុំស្គាល់វាវាយទាំងអស់វាយទៅត្រេះមួយទៅបានហើយវាមកខ្លួនឯងតែរែកមកបាញ់ហៅកណាមកទៅវាមកទាំងពូទៅម្ដងវាមកទាំងមួយធីមទៅម្ដងអាយយោងាប់ចិត្ត An enemy has been defeated. Always Thì do one chim mà. step Onslaught. ahead. Your team has destroyed a tower. ពូបដានបង Slayer has been defeated. Ultimate. គាត់ថាពូអាស្ដាំនេះទៅពូបដានមកពីយើងនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងស្រួល Onslaught. Your team has destroyed a tower. Oh man. That's the stuff. Onslaught. ស្រួលលេងហ្គេមនេះមិនអឹមអានេះបាញ់ខាងទឹកខ្លួនរតនានៅជួយរតនា An enemy has been defeated. ព
lại năm cái trash dương cái trash dương ở bên đó đầu miền đại chiếm người một tổ thì chơi chơi từ tiền hay là ngon như từ tiền hạt tí Nice assist. Bloodbath. mà chết chư ta Your team has destroyed a tower. Ultimate. Double kill. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. chết chư Cannoneers have spawned. đừng tới cái nào Bloodbath. Always one step Bloodbath. Double kill. ọt lang chim sao làm gì mà năng mày Shut down. Dragon and Slayer have evolved. Dominating. Oh man, that's the stuff. nhà này bà hai chiếc bàn này bây giờ dừng vay tới bà hai chiếc bàn lang chim con này là ngày ngoài trong hay là bò mà kêu kế mình Bloodbath. Cleansed. Just give up. Dominating. Double kill. Enemy towers are Team has destroyed a tower. Double kill. thì ọt nice ta assist. lên âm hái ta mà du cái vui bay tiền ta lần chứ đừng để em sang để nó làm sắp đang lên hai cho mình thang game weekend Needs a good chẳng gun. à nhom recommend từ lần mùi đài nè cứ là hay dương MVP tiết nhom lên nhưng mà nhom trôi từ mưa history và nhom sân nhưng mà hay history nhom nha chọc như chuẩn vậy đài nên từ ngóm lang đào bên này siêu You miss every shot. ok ok chân match history bao nhom nè nhom lên tà năng tề nè nè ngày ok tăng bị đam tăng bị bạc game từ bộ màu nè nè ngày càng bị bạc game từ bộ là hốt máu cứ nhom sĩ ban tròn này 4 đập kill vậy 6 đập 7 đập kia đập kill chiêng lang nè nè ngày cứ nhom sĩ ban tròn đấy hay bị MVP là hốt nè ngày chẳng ai tha hiện em đài chẳng á nè nè ngày chẳng dừng lên character lên hệ character lên hero nó cứ lôi nè ngày như vậy trăng mong cứ lôi khăn đây nhưng mà đang mấy cái này view smile chứ thấy đây còn dừng từ tụi ba là vô đang mạch bàn việc ở đâu dừng free character đi vậy anh ấy đây chơi event ok chẳng nhưng mà vô đá đang nó đang tha cái từ mình in nó ngày chụp nhưng ta cái thư mất anh ấy em trong đang tha ta dương là vì tha dương đang tha đang bỏ dương xây game miền kia khác này cái miền này cái nhé chẳng vì miền bronze vì miền silver vì miền gold vì miền platinum hay là miền diamond hay là ace hay là master hay là cái Vanguard Legion Vanguard Legion Fighter Vanguard Legion Exterminate Vanguard Legion Godlike okay Dazzling Legion Eternal Legion trong ngoài ra hai cái này hai chữ mối nắng Transcendent Legion Eternal Legion trong mà đi cứ xả hai mà ok chúng mình lên to tiệt sần tới chùa gỗ chỗ ấy sần này cứ ngay khlang oh my god thay thò trong khối cứ nhẹ tay một đồng nè trong nhọ toàn đo gỗ thế nhưng thầm đo silver nâng ngày lên thì tới cứ đo lại nâng ngày chất đo gỗ đài ok so trong video bà dương cứ mình tập nâng tên là tặng áo này